Ni wirigiro bwakwa mutegeri wa Weru TV weekend yaku ni itete na mbere bwegaga nkugwate ogeni kirintete cieto cia thaa mugwanja onimbitagwa Dorcas Wakaria tukiambiria mubunge wa Igembe North Julius Taitumu ariuga jambunge nene bagatigira kiri budget ya mwaka ja 2026-2027 rwangirwa kithomo rukathurirwa mbecha nyingi nkurukie kithimi agicokeria thirikari ya Kenya Kwanza nkatho nontu bwa kwandikira arimu bangi kana kwandika arimu bangi na gwitithiria arimu bangi nkathi riboti ire tukwambirwo ni Anthony Kathenya. Mudhoire wa mugala muwe na ufanye nini umupe mbethirito ndi muharimu ndi mutheteri wa harimu na kinyotha ai harimu barachore bakwa sana na bari bwani of platform randa kinyire kankwenda kwira utethirikari ingi ya promote harimu baba ingi ya bayo promote ite none harimu aki promote 23,000 20,000 na kinyatha ai kwena wirigiro nonto president na wire akandabu nyanambe promotions ku promotions ite twere kuo mwarimu na ukumare P1 akaritahirao mwarimu na ukuma job grade J akaritahirao. So today transition in terms of promotion in better, although kinyonto wore better igutweka there is always room for improvement. Nonto kinyara mwarimu kana gawata 70 utagera good ogera kwaniria u no gera still kuna room ya wetate ya kuongongelwa mantude anje yes thirikari ni andikite arimu batandikwa industry nonto intwire kuona na ntire wa thirikari kaandika lakini ankwenda kwira arimu batwire kuandikwa 5,000 between 5,000 6,000 at most 8,000 thai arimu bakwandikwa ngiri 20 na ndenda kuwa up to now miaka ya William Ruto ni andikite arimu barabari on permanent basis ngiri 60 na barabari on interns ngiri 44 nibo na ni etete thai go na appropriated money cia ko transition arimu ngiri 20 baraba intern kenda ba ukuma ki category ya permanent and pensionable basis newe getha kikilo around 8,000 arimu baba on permanent basis bila video ake kinya ciari ibombere kuona relief kidogo thuti kwenda kwa rede nonto ni haki ya mwarimu trend kurewa uronge akuriwa hiyo ni haki yao lakini uyagolele gire utere rwa mauri ingwete gikinyarira antu bandiki BOM iguthagonda changamoto ya chukuru ire ndunu etiona nya mwarimu kuritana acie tomba kurechi kinyangiri thanthatu cia kure ai mwarimu kana 10. So thirikari ne pressure tu I think ya budget kwa tuketomba ku transition ingiri 44 at once eketho ina challenge lakini nkwe committed batu tu compete tutwira kuthetera kinya promotions yu tutwira kuthetera kinya payment bwana ona nyambuge tugaredia mantu ya payment kinya ya arimu baraba maka akierio ito none tweba thetera kinya mbuge ne kidotona tukua thirikari na nduti yo bara immediately bara ano turirwa utemuchiari ore a kierio ku thirikari ke budget mantu amaratasi ekambajeti maratasi ni bati kumbudget no karomera na no kamaki kenda exercise you do RMB complete. So we are entering to that cycle na wasiri akeya I think as a committee to make pronouncement you to bago make as a person but burambu bakua nkienda arimu bau bombo kilwa urakwa erite katone proposal mbie nabyo na constraint yake thirike budget lakini batu twenda bakila lakini ndenda thirika arimu wa siro bakiona kwibudithikite no turinko menya CBC ya gwethete kuri arimu bakirita ya batandiki so ndagura thithe kontu bwa rutero thirikari ni eretio shukuma kinyage thitira kinyanderie percent kana bura muntu wethomba kuwa na ribikete. Uria wari gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na ritite mukana kire gavana wa Nandi Mutumonto Ethingia akiuga na muthukiritirie twana ntuba kumuringithania na maiti aja kwethirwa ati niwe gutonyera mutaratara jo andikani kaunti ya Meru. Kawira akiuga ageta kotine gwetia mareija nkurukie shiringi milioni 100 gukeja kwethirwa gavana Mutuma atithirwa ari kurungama kiri nyomba cia nteto amurombo rekeri rungurwa mathaa 48 tauria Edwin Gatobwa gututariri. Bakawira Mwangaza na Baubangi nibetete kotini bakarungika that process
wayokia tuwe wita mbere kawira gukucia nyuma ate kwenda na bamero bande kenda woni yetore akwaririra inkwenda compensation ya milioni 100 ikanyira ni ure waringa bano kaunti Meru Faith Kawira Mwangaza agitumire na kugwe na ndinetete koti kuromba ikure wa shilingi milioni 100 ingabano ure wajukirikanya kwa mutuma twithinkia nikiria kuga na kuigwa thukiritio rio twi mutuma ko muringithane gambare kinyitwo koti ria kugeria kwa ngaratani wandika ni thirikari ya kaunti yetore akwa ithukitwe ya thukwe Kenya yonthe na unde bishop wa kanisa cia Baitha Family Fellowship cionthe ndene Kenya na East Africa oni ndi party leader wa kiama kia UMP ndene Kenya oni ndi mwekuru wa mtu oni ndi mutongeria na inda atari na kura nkurukie ngirima kana jairi nda governor iromba ringira Kawira kiri koti antu bara batumite romba ria kurigeria wandikani batumirwe na bamenyeke ibau Kawira agicebanirie na boburu na kuba gwetanirie na bamwe batongeria thure na kura kaunti na iji identify antu baba baumete na baciariri na ndugu ciao ibao ndirarara mbaringirite thimu agora baringira thimu MCS bakure no we relative wantu baba eno ntuko MCS bakugwetekana na antu baba umwari ali ko MCS bakugwetekana ibantu baba angani arongi nanga imakase njao omea koti na kurienga bana mutuma kuchumiria weru ne buruna ko muromba orekeri na nkuruki kuombeka abete kire kurubanjuri baringe mboti ne untu babubu using the same media using the same social media or apologize na wekere ngazetine apology ya kuga no thithetie makosa gutonyithia Kawira Mwangaza kiri mantu ja kotini mantu nte kumenya na ndenda kwa matha 48 wa apologize muthiaririke na kuga ju twi muchetho ju guchetherwa Meru nikitontu gutireta ira onde jano ikoti ya kuga mbeca igatumirwa na nikitontu buraitire supplementary mbere nya babeta kotini kabura ije bageta na ndi batu ya Meru tutia jingo gukuthugania ende ndenda kuga anto lazima baandikwe na oka andika anto tiga kubiringa chenga wacha kupiga chenga ni mchezo wa town hatutaki mchezo wa town kwa biashara ya Meru hatutaki mchezo wa town kwa pesa zetu na ndi tigeni kwa ya Meru bia wena ibokireri bubecha ora bukwenda na bwendelea kubesa pwedi anto abati kwerona kanto bonre bari wa mariseni muende bara na baba bwiri kwethro ibo bakwa oversight bakabuyo kwa makuta na ma MCA jaja batioba na bono ntu ireje igai kwa methene ikagawa Antonia Weru weekend ni Edwin Gatobu Akariba Kalimba wandine ya Kithe gicigo bunge gya Tigania West ni bagukurukira thina ya kwaga drainage injega cia gukurukiria mugujo ambura enderia koraura kiri barabara ciao nteto iria bakuga ni bethrite bakiririra tongeria bao kwithro bagitonyera bakiuga mugujo jo kinyane jutonyaga nje ciao na kinyajo kenyangia barabara untubone ne tauria mwandiki ndeto yetu Brian Kimathia gutariria batondo to wana maendeleo are kandro iche to chienjerene ana batete chukuru kama weta naroe ne akariba ntora ya Kalimba wandi ya Kithiwa Tigania West basi umerete gutetera njera ciao ira bakugasio jori mitaro na kinya kwithirwa sikibotonyeria ndoje misi yao ng'ombe chiache taroe na chikurukuru kweta bara kunyarwe na chi yata naroe o barabara ne che to tunekangireta kinya kuo ibo to mwera buruburu na warete to mwikirie gonto kwaya no ata atorikanera atotianere ya nankia ya urabona barabara ichi yetu MCA wetu na atotianerie mwenda ithile na aturwami kwa mwisho ne otorwamire na antu ba mwenda ithile miaka eleziri tuite ringi no ntu bwa atari cheruro ke barike yetu ruite rukathika kukuonzero kuma michie minge yantu na ruweta inya na into yantu vai kinya muntu akua aka mboto reria batoto kwa matana ituro itone thena ya kwa matanto na ituro ontote barabara Korokiba kigweta bakaugani kwa rena mubango jago tigira njira eje sigwekirwa karabati ende manto jau jata kinyanirika mo kuibo mutana baba ye mutweri twari mo talire matiro na biye bagie turutala matiro ko tutaleka ngabyo nsikithumba ko njire ba ilia na kwendo bwa kikira mutano na tutayanire batwe kwa mwenda ithile no atumire mapie baku
Barea twaria abo kwentu ko yonde twathiulunka oya bro twathiulunka mbere ukiromba kura twite injection cionthe ukiwa bro watwikira karabati. Bakiuga boka batejanĩrio na kũririkania mũjumbe wa Wandieje mathĩna jao. Bro bunge utekinya mpete to na ciagu batu antu bagakambo kana kala ta sau tutona mpete ciagu kumwende ithile ukagwithira mbeje to no ikirie tutona mbeje to uitana kwanda wita utana yandu yetu eruare itonete miake mbakuthiria mwaka ko etene endu mwange eruare ote maendeleo turona ya batwe. Kiripoti la Wero TV kuma Tigania Mbita, Brian Kimathi. Hakariban tora chia Kamanyaki na Karukuma wandine chia Kariga kaunti ya Tharaka Nithi ni bore tie anini bao kana ni bore twene anini bao bachibo kaunti neu gotigera ni bakuthingateria mathomo ja na bao nikenda bakonoria bagwitana mbere na mathomo jao machukuru na kinyankuruki boru abathingateria kethirwa ana bau kinyani bakinyaga machukuru tauria makena wa mbabwa gutariria. Kariba Kirukumana Bakamanyaki wadiacha Karigane bakuromba kuthingatira ona buriana bao bakurutha masukuru na bathi sukuru bakathingatagira kumenya ketho ni bakinyire wega ana bachoka sukuru taringa thimo sukuru kurie ka mwana waku na akinyire sukuru bwega kana na akinyire kana takinya mantuma na kuthi akathiathiete wetha muntu murume ka mwari tafadhali make arrangement yenu na ora tachokete sukuru either kurega gwake kana kurega kwa muciari wego muturie dio report kwa chief kana assistant chief kaingo tumba gutetheria mwana ora aomba kuthi sukuru bwega. Bereto mama kagita karia Bishop Nicholas Mwathi arathiete kurugoria gwikirwa kwa rwego sibitari Akamanyaki kende kurigeria nguo gutonya sibitari ino mathama utuku iria jiekaraga muuroni wa Thagana. Ndeyete kwiriga sibitari ya Gaturoni ere gutethia antu bakamurige bamwero bakamurige bamwero ankina bameriga yo nderere Kamanyaki na bagicho. Mwathi ni oretie mandagitari sibitari no kurutha mibango ya boria bagatiritaga arwaru ntuku jonthe bantu barwaru kugendaga rimwe bakethira gutina ndagitari kogu bwambera mbere mheshimiwa gavana daktari wewe bakeno komwe oronge gatigwa kawatera tabura kienja tiga wawaterete kende manje ya umera yo nokia mtu muntu no rago malaria mantu we mama tuo mandaktari wakae pare wafanye kazi bachenchanagie wewe ndoka Friday no na imbe ndoka Friday no wewe togu mtu nagere mukwake bakane no ekwe umba utwe kwa Bishop muntu ateno akaratati we na ngoma kiongo kana waragia na chongo kidara ka waragia na mbio. Number 2 bakome mtu na thomire bagwa twekere ciacha tweka mtu atakinya cukuru endo gokwerwa ntathi cukuru no getegeria kawarekera cimetu akwa. Nkiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabua. Ndaike 15 akichia gituka nyuma ya mugwanje chia muthenya mutegeri ni bwega no tubagwitana mbere kuthingateria nteto cietu kaumagaruka mutambone tuchokere nyuma ya kagita gate kuraja na nteto nkuruki. Over 1900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania manto tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugia undagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda cukuru ya undagitari ekuonia rito gwetania bwega na ngugiewe utungata bwega na mwaji akanganiro ikurigito indagitari uteguchetha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku
na ukenerora kugwita nonto kithomo tikugo toro bonge abo karungama jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukani ba mweri jwe 5 ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus njero Nakuru nonto bwantete nkoro kito ringerethi mo namba 0719223223 Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Mutama niyo kayo thire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenchia. Botwaja gairo bitego tutethia neke. Hai tokorega. Ng'ombe ciakwa itiraragire. Ngoko ciakwa itekorekia. Ngurachagona guchenga igochenga. Aremi. Ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia. Irio bietu bidhithetu na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kire ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe muremi. Azam TV, your favorite pay TV, just got even better. Effective 1st March 2026, we have added 5 amazing new TV channels to keep you entertained day and night. AMC Movies and Nolly Africa for the best of Nollywood movies and series. Music Box Hits and Music Box Dance for non-stop music hits and dance. And Manchester United TV for football fans. More movies, more music, more sports. All in one place. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life.
Ni bwega mutegeri wa Weru TV nontu bagwitana mbere kuthingateria nteto cietu tugicokera mpithukiro cia maitha ndwanda cia Nyambene na Buri nitwikite kironda gia nkuji gwa Kagita Nandi arithi baba ingi bagitigwa na banja cia mwiri no rurubwa gutandithia ciao na kinya gutaendo bao Kagita gwa Kagita arithi baba bakioneka guteta na kugita kinya maandamano kenda thirikari betika kubaboreria kironda giki mwandiki nteto wetu John Ndiga na thingatirite rugono ruru kumenya njare thirikari untone bubugi utethio na kuria arithi ngarama na kinya kethro andithi ijini chokaga na giki ni gichunji kia bithatu na kia muthia kia rugono ro mwanya okia orithine. Kagita wa Kagita arithi ababethiritwe bakirutha maandamano ntere mwanya mwanya cia Nyambene na kinya Buri kenda kuona waya kuigwa thirikari kegwe kiriro kiao yumbe kuigwa kirigiria wa mbobo andithi na kinya kubachokerira baijiritwe. Kama serikali itaturudishia hiyo ng'ombe baada ya siku 3 tutaandamana, hatutachoka mpaka ng'ombe za mlemavu sirundi, mpaka ng'ombe za majirani zetu warundi juu hawana kitu kingine. Nara atongeria bagi siasa mwanya mwanya kaunti ya Meru alio kinya gavana kaunti ya Meru Mutumanto Ithingia begwi kitaritere mo bakeurwe githirikari gutigira ni kure antu ngarama ndithi chwira chiurite na gakinya antu bao barabethiritwe bagitoturo bwao. It is so unfortunate and we to mwanga dai batira compensated nonto compensation niyo kintu kirambethirite nkiuga maita na maita mantu ba compensate ba maandamano ne muntu akora ba maandamano ne akewa compensation itubirita kuona andu betu ba compensate nonto kethira muntu akura ero king'ombe akura ero ng'ombe ne chia wakariti ntobia we aina right takwenda ukarigita kene keita aina right ya gwethira ariteti arare katukomete okene muno tubithiro compensation etibo kare thibo bange bia chira chieto cha disaster management disaster turi ng'ombe chieto irachi na buni unya area toka orengeke jai muguo woni. Tunaomba serikali yetu wapange budget in the new budgetary allocation the cycle ya kuanzia Julai. Ng'ombe wetu wale ambao wakulima wamepoteza ng'ombe wao afanyiwe findia, na wale ambao wamepoteza maisha yao pia kuna njia ya serikali kuwafindia. Ikagitani wakara atongeria mwanya mwanya bethirito bakinenganira ngerekana kithirikari nene burabo batikuigwa bakirutha waya kuigwa ibakwenda kuigwa bakithira thine no ntere cha Nyambene na kinya Buri ya kuthiria wa mbobo andithia na gakinya mburagano cia ntu Kagita kara maitha maithuka. The lasting solution thirikari kwa serious no ndibona thirikari thirikari ya hayonete katora stolinga number 3 ya kete crime nando ya kuthira crime anto bayo kirua tua nonto rende kya gwithira IDs ni goyo chiamba na kibande githoma Samburu East kibande kire githoma Samburu East kya gwithira thirikari ibande bikoyo na batu take action against the ID holder mtura beta ba mucho mwanga ba mwada na mtura na chief mtura na family na ina kila kitu. So then it means thirikari kya accepted the banditry kana katora stoling like ano sheriere omba tike unangawa ngombe burito okuluka mwanga ya mbondenge chita mbondenge tengo makane thiki dhaka ni umani nombe ranto bakaumana baeta kureithia Uganda baeta kureithia Tanzania itimenyo kariko kila rwanda otethia mutiane na mwigembe urainde na Nyambene Grazing Community ambiri operation area etwa Laisamis kundu eta Kisimamusini oma Kisimamusini we kundu eta Kauro oma Kauro we Birish oma Birish we Lentana oma Lentana we Losesia oma Losesia we Telarata oma Larata we Wazo division ya Achas Turkana na Samburu baba ba interborder para babanga buraba atala kwa Meru na buraba atalo ngambe kuma Meru eta Samburu operation ekara kubutho kuntuku ndawira ku otro tumbikio tetheka twi community Meru ire ing'ombe unto borantu gochera rwa thirikari kaunti Meru gukurukira gavana wayo na Mutumanto Ithingia amana minister wa kare bwandeni aganthiguru no Kipchumba Murkomen rwa baumba kuigwa bakirugura kambi ya kurutana mabisa ba ipintere cia Igembe North na thirikari kaunti ni nenkanirite ikama kana mathatu kenda wakwa wa kambi ino ya kurutana makurutu baba kuigwa bakirutana gibantere ino kuona waya kuigwa igatethire kuthiria wa mbabubu. County government tumeallocate shamba eka 300 kwa administration police na tunaenda kuallocate eka 300 tena pale Ombe
kwa National Police Training College because tunataka kufungua hii area. Some of these measures like the training camp are supplementing the operational measures. And as we enter to the second phase of operation in Mukokoro Forest and Environment, I want to promise the people of Kenya that we will liberate this northern part of the country from the acts of banditry. Kiuria na atiri waki bwa kambe ino cha kurutana maabisa bokaria nterino chegembe north ikaumba kwigwa igitetheria kunyiyangia wamba bwandeithia ntere cha Nyambene na Kinyaburi. John Thega, Gweru TV. Tugwikira gatanta nteto cietu mutegeri ni bwega no tubakwethira thingatiritie nteto cietu cia thaa mugwanja kwendera kagita gaka thongi na weekend thongi itana mbere kuthingatira mibango yonthe ya Weru TV oni mbitagwa Dorcas Wakaria.